ngangenzela ukuthi nje umuntu uma ngabe uxoxa naye u-aware ukuthi unenhlambuluko ngawe kuba ngcono kunokuthi ukhulume out of the blue yabo thola ukuthi awuqondi lutho wena uzokhululeka esayidini lakho kanti umuntu ngalubhizi uthatha ama-notes ezinto angakushaya ngazo in future yabo so ngangiqwashisela izinto ey'njalo kodwa kulokhu mntwana bavele balifaka nje igama lakho lalingangeni ngempela khona balifaka ngabe ngisakwazile nami ukuthi ngizothini ngoba phela banayo leyo nto ukuthi safonelana so sebebambelele kuyona-ke leyo nto manje ukufakazisa lamanga kodwa-ke into engiyithandile mntwana mina esayidini lami maybe wena awubonanga kodwa esayidini lami mina ngibonile ukuthi abantu babambile bonke lobuqili and leyanto leyana yokuthi bathi mina iy'ndaba zasendlunkulu ngizizwa ngawo yonke lonto abantu bayibambile because thina ngithi siphila khona la o-TikTok siyabazi abantu ukuthi njengamanje bakulo mqondo njengamanje bakholwa yilokhu bese siyakwazi futhi ukubenza bakholwe yilokhu yabo so ngayibona mina ukuthi kwangisiza ukungena ngifohle kuloya live wabo ngiyomphikisa nje live lo mfana ubhaka ethi uzoxazulula ngivele ngibe uNdlovu yangena nje ngimphikisa yonke lento le ngimtshela ukuthi wena asukwazi nala TikTok awaziwe uyafika uzogibela phezulu yenyanga namakhosi uzothuka wonke umuntu usukela mina-ke manje ufaka nomntwana uyamfaka nje la engangeni khona uthi yonke lento uyizwa ngami sikuphi njengoba ngingakwazi ngisho nala uhlala khona yizo zonke izinto engangimtshela zona lokho njengoba ngingakaze nje ngihlangane nawe face to face isibi lesibindi enginaso mina sokuxoxa nawe into ey'jule kangaka ngikuthatha njengobani wena njengoba uyingane nokuba ingane kanje yabo so wafaka futhi wazonda nje mina ngifuna uku-understanda kahle iyini inhloso yayo yonke lento okay mntwana inhloso yayo yonke lento kahle la zimbili inhloso that is why ngithi wena wena usunjengesipikili sokugcina abebethi bashayelela ngaso ekufezeni lezi inhloso zabo ezimbili into yokuqala ubhaka ulwisa uZondi into yokuqala le ubhaka ulwisa uZondi umlwiselana uZondi ubhaka uma ngabe uZondi eqala uma ngabe isikhathi nje uZondi aqala ngaso ukusondela kimi ubhaka wayelindele ukuthi uZondi uzongibulala mina yabo into le ubhaka ayilindele ayengitshela nje ethi mase uqaphele lo muntu lo uzokubulala ngempela lo muntu yabo into engangikade ngiyenzile angezwa njengoba yethi ngizokubulalisa mina mangithi ngihlanganisa noZondi yes into nje ubhaka wayelindele ukuthi mina kube ukuthi nje ngifile yabo so uZondi waphambana naleyo nto leyo uZondi wavele wangisondeza mina akhe uZondi wena mntwana wenza kwaba wesi ngalesi sikhathi lesi ungibizela eThekwini ngenhloso yokuzongihlanganisa nayo inkosi uZondi so ubhaka wakwazi lokho ukuthi nawe ube nesandla ekutheni uZondi yabo nje izinto zibe zinhle phakathi kwami noZondi ngaze ngasuka eGoli ngagibela iflight ngaye eDurban ngibizwa uwena uzoba khona noZondi uzosihlanganisa uyabo so uZondi ulwiselwa ukuthi ubhaka ubezama ukusondela noma ukuzisondeza kuZondi ngenhloso yokumkontrola
Angithi mina ngiyamazi kuba ukuthi bonke nje abantu abakhulu uyabaclaima uthi bahamba yena yabo uthi yena mkhulu kunabo ngoba bama client akhe. So uBaba befuna ukwenza uZondi iclient lakhe yabo esebenzisa i-connection yakho esebenzisa i-connection yami. uZondi wangayingena leyo nto leyo yabo. uZondi nje wakumuntu ohambela kude uyabo. Nakhona uZondi ngingazi mina ukuthi wenziwa yini. uZondi naye nje unedlozi lakhe nje elimvikelayo eyintweni ezisangene. Wabo umuntu nje ohambela kude kunoBaba. uBaba bewumuntu mina angifonele Wemax ngiplan meeting la noZondi yabo. Uphinda angifonele se disappointed uZondi ingasaphumelelanga lo meeting. Wemax umuntu kanti unjani ayeye lo muntu mafia lo muntu akathembekile. Lo muntu lo awubheke nje besiplan meeting uyajika kasafiki uyabo. Lezo zinto lezo ubhakelo eplana ngoZondi zingenzeki zagcina zimkhandela. Ngingathi zigcine zimkhandela ienga wagcina emzonda uZondi yabo. Wagcina emzonda wabe efuna ukuclaima ipower uZondi. Efuna ukuclaima nje ipower ukuthi uZondi usubmita kuyena. uZondi uyiclient lakhe. uZondi uzwa ngaye. uZondi mayengakwenzi konke lokho kwavuka ienga. Now njoba ngithi awu2 amaplan kaBaba ubesebenzisa lo mfana nje uku-expressa lo mmona wakhe nenzondo. Iplan number angisuyizwile yokuqala. Iplan number 1 ukulwa noZondi nomuntu. Iplan number 1 ukulwa noZondi. Iplan number 2 ukuhlukanisa noma ukuxabanisa mina noZondi. Ikhona njengoba yena engakwazanga ukuwina uZondi, okusho ukuthi mina angibe ngasesayidini lakhe uBaba. Ngiqhubeke mina ngisetshenziswe nguye because uBaba into abeyenza ubengitshela mina ukuthi hey usibanibani awumthuke uyabheda. usibanibani uyitshela ukuthi umakhona nje umuntu engathi unamandla engathi uyaphakama umuntu engathi amehlo abuka lowo muntu loyo uzenza ukuthi uyini konke ngisho shembe. Wayejabulela uBaba ukuthi sibathuke because banamandla ngiba powerful yabo. Uzenza ithini inkunzi la yimini inkosi la uyitshela ukuthi ubani lo awumshaye lo yabo. Angiphosele ngisahlala empukwini ngihluphele angiphoselele lawo lelo 1000 lelo athi uyobona lapho ukuthi wenze njani noma 1.5 yabo. So wayengisebenzisa kanjalo uBaba. So manje beselwela ukuthi angixabanise mina noZondi, aphinde futhi angixabanise nomuntu odlala indima ekutheni mina ukuzwana kwami noZondi kuphumelele. Okusho ukuthi wena ungena lapha ngoba nje lohambo lwethu nje lokuhlangana kwethu lapha eICC wayemelene lokho kwangempela futhi nabo. Wayemelene ukuya nokubuya ngokuba mina bangafanele nje ngiye lapho yabo. And wakusho futhi wakusho nje wangakulokhuza wangakulokhuza uBaba ukuthi wangafanele nje ngiye lapho yabo. Because afanele mina ngisondele kuwe futhi uZondi afanele mina uZondi angithande. Kumele uZondi ahamba abhekele mina ngisanaye ngibhekele ngibheke yakhe. Client usebenzele shem kumsebenzele angifuni ukuhamba amanga uthola ama-client amaningi ngami uphakamile nje kakhulu over ezinye inyanga zihlabalala zaphupha ngimtala phela zona yena ephakama mangibuka lezi inyanga okhehlelezi zonke lezi ezinye zishabalale naphakama athola ama-client amanye angifonele ngiwathumele kuye. Iyona nto-ke leyo abeseyilwelakhe.
Sengithukelwane mina. Ubani? Evidweni yakho lobuno live nayo noThabana bangithumelela yona bese ngitheni kuthiwa ngihambe ngiqhaqhaza izwe lonke ngenzani? Hayi akaze ngibe live noThabani mina. Gcineni nje ungena ku-live kaThabani. Ngaleli langa nikhuluma ngami kulo. Angizwa? La benikhuluma khona ngami kuwona lo live. Beku-conversation yenu ukuthi ebenikhuluma ngayo nje inkulumo nje biyindi impela nje kodwa ibingami nje nobabili. Angisakhumbuli. Uzothi kuleyo nkulumo uzothi kuyona awungazi nokuthi ngeke ngawina yiphi case wenze njani wena ngoba imina engathi ngiyini kuwena. Izinto leyo. Ulive wokugcina. Ulive ngigcine kuwo mina noThabani. Kulona oze wabonga kuona ngazo 4,000 ade kwenze njani nalo mbhedo yimina. Hayi. Hayi yazi abantu barecorda yonke into nje. Yathi lo live mina ngiyithathanga serious lana. Kodwa ke lo live loyana uBhaka uBhaka benoThabani baqale bafonela mina. Akahlahle lo live ongomyeza. Ngazi ukuthi igama lakho langena kanjani. Futhi angisakhumbuli ngoba kusinto engayibeka emqondweni nje ngoba vele ulive lo wakade uvulelwe umyeza umfana lo ekuthiwa umyeza. So uBhaka noThabani bayangifonela ukusuthi kwakhona ivoice note yami ngikhuluma nalo mfana ekuthiwa umyeza. Ukushuthi yahamba yaze yafinyelela kuBhaka. Leyo voice note leyo oBhaka bezwa engathi iyabathinta. Yabo kodwa ingathinti akunagama likaBhaka futhi akunagama likaThabani kodwa bona nje bayiqondanisa nabo bezwe engathi ithinta bona le voice note yami. So mayifika kubo then bayithumela kimi and then base beyangifonela and then nje bang-questiona nje uBhaka noThabani bethi mina ngiyabaplanela uyabo nginamaplani engibaplanela wona. Kuleyo voice note ngangikade ngithi mina ngangikade ngithi mina ubaba walomfana ungibizile ngizofuna siyodlala isikeshi laphana eLokhuzeni lapha kwakhe. So mina ngizofike ngishuthe lesi sikeshi sakhona leso uyabo. So ngangikade mina ngibizwa uyena uBhaka so wakwazi ukuyiqondanisa naye leyo nto leyo. So base bengithethisa bengiluyisa nje benoThabani kuleyo khona. Then mina mangabe ngizehlisa usethi-ke uBhaka uma ngabe mina kuwukuthi ngempela ngiqinisile mangabe ngithi usakhona mntwana? Ngikhona ngilalela. Yeah. Usethi-ke uma ngabe mina ngiqinisile ngempela ukuthi angibaplaneli lutho olubi benoThabani. Njoba ngithi nje ufuna ukuyodlala isikeshi ngami mase ngifikile lapha besenza ulive yadlala isikeshi abantu babone ngathi yonke into yinhle kuhamba kahle. Uthi uma ngabe ngikuphika lokho ngibone ngazi ngifuna uma ngabe ngikuphika lokho ukuthi bengikusho kubo uThabani akavula ulive. Uma ngabe uThabani evula ulive mina ngingene kulo live loyo ngifike ngithi mina
kunale story ke lesinje esike sakhulunywa uThabani satrenda kakhulu lesokuthi umyeza walala nomfazi womuntu uyabo. So and then uthi ke ubhaka mina ngingena kulo live ezovula uThabani ngifike ngithi mina umyeza vele walala nomfazi womuntu futhi wangitshela mina ukuthi walala nomfazi womuntu. And then mina sengithi kubhaka bhaka ngizoyenza kanjani lo nto ngoba mina anginabo ubufakazi balonto leyo angiyazi nje leyo nto leyo. Uthi hayi wena uzothi umyeza wakufonela nanikhuluma kwi-call akekho umuntu ongafuna ubufakazi be-call ngoba abukho ubufakazi be-call yabo. Babefuna mina ngiyo-implicate umyeza kulo live lo ngokuthi ngithi umyeza vele walala ngifakazele uThabani kule nto ayisho ukuthi umyeza vele walala nomfazi womuntu. And imibuzo yakhe uThabani vele it was the leading questions ingilidele ekutheni ngiye lapho ngivumele leyo nto leyo uyabo. Then mangabe sesiqedile indaba kaMyeza angisakhumbula ukuthi igama lakho langena kanjani ngoba vele uThabani ujwayele ukuthi mayishaya umyeza nawe ungene ujwayele nje mayishaya umyeza ashaye nawe. Okusho ukuthi lapho mina ngagaxela sisi. Uyabona phela ngabe ngafonela ukube into engayithatha serious ngayibeka emqondweni. Okusho ukuthi mina kulo live ngenxa ukuthi ngangivele ngithunyiwe ukuthi ngiyofakazisa ngomyeza. Okusho ukuthi lo mfana wakwazi ukufaka igama lakho and then nami ngagcina sengivumelana naye kuleyo nto ngoba vele ipurpose kwakuwukuthi mina ngiyovumelana naye ku-live ukuze mina ngizoba muhle kubo. Ngikhuluma nje iqiniso njengoba linjalo. Ukuze mina ngizoba muhle kubo kwakufuneke ngivumelane nabo kuyo yonke into abayishoyo. Into leyo esayixoxa kwi-conference call kuyimina ngifonele ubhaka benoThabani. And then uThabani mayevula live nje mina emqondweni wami ayikho into ekwakumele ngimphikise kuyo uThabani ngoba ngangingafuni babone ukuthi ngi-against bona ngaleso sikhathi leso for a certain purpose. And leyo purpose kwakuwukuthi bengingakabikho ready mina ukulwa noThabani nobhaka. Bengingakabi nje ready ukulwa nabo. That is why kade bengithuka ngithulela ngingabaphenduli nokubaphendula beze befaka igama lakho konke lapha kaze ngibaphendule nokubaphendula bengilonje ngiphika because I was not ready ukuthi ngiphikisana nabo ngilwa nabo mabe ngithuka nami ngibathuka. I think on that basis ke la khona ubona khona ngifakaza uma ekhuluma uThabani ngifakaze uma ekhuluma uThabani ngifakaze. But ivideo yayingaqondene nawe yayiqondene nomyeza. Tafu kanjalo. Mina mixing yafail ukunderstand lento kahle kahle. Umdlalo omundo enodlalayo serious angichazele mina nje angibeke isithombe noba usakwazi nokukhuluma wena. Ayini ngibeke nesithombe umdlalo omundo enodlalayo. Phansi manje. Ngithi awukungibeke esithombeni. Ngiyakuzwa ngithi awungibeke esithombeni nalomdlalo enodlalayo kahle kahle kwenzakalani kini? Mntwana mina ngikutshele nje iqiniso awukho umdlalo odlalwayo la. Imina umuntu owenza sengazuthi ngiyathamba. Imina owenza umina oba soft kuyo yonke lento. Imina oshona phansi owehlayo oba soft engazuthi ngiyathamba angibi lo Max lo abantu abangazi nguye kulento le kaThabani benobhaka. Ngayitshela inkosi ukuthi igama lawo njengoba lithinteka ngalendlela le
angazi mangabe ngithi ngiyalwa mhlambe lingase lingqole more than lokuvele selingqole kona kungcono ngivele ngibe soft nje ngishaye ngathi ngingalwi ngishaye ngathi uThabani uyena wahamba phambili kulezo inkabi kuzobulawa umalume wakhe 7 years ago. Umbuzo-ke uthi ngoba uThabani ethi wamlahla uma wakhe ucela ukuthi ayiswe kuyena ngoba mina sengimtholile. Ngesikhathi ekhuluma ku-live nogogo bambiza ngegama uye lo sisi uyena Thandaza lo kade ngikuyena. Uthandaze njalo uhlale efuna ukuyibulala uzoyibulala kade ngimbona nje kulokhu akade enza u1 no2 no3 imuphi lo Thandaza ngoba ukuthi uThabani ma wakhe wamlahle eyingane. Imiphi lemndeni ayinvolvile lo mama abangamazi oyistranger yini uThabani angayike kulo mama oyistranger ke loyo ngoba bamazi phela bona imuphi lo bona sebekhuluma ngokuthi ushushu uzoyibulala akazi nale ingane zakhe izoba yini makunjani njani imuphi loyo ngoba yena wamlahle zalo akamazi lo mfana namanga lo yabona ila ngimzwe khona ila ngimzwe khona nje uthi unamanga ubefuna isimpathy yabantu namanga lo mfana contradiction nje engiyibukile kule story sakhe ila khona ethi yena uma wakhe wamlahla emncane wamlahla ku dustbin uyamajina ukuthi ingane elahlwa ku dustbin kusuke kuyingane encane kakhulu leyo there is a certain age ongekulahle ku dustbin there is a certain age ongawulahla ku dustbin so mayethi yena uma wakhe wamlahla ku dustbin emncane abesephindela futhi athi yena watholwa abantu ku dustbin with the same breath abesethi yena ukhuliswe ugogo awu ulahlwe umama watholwa abantu kodwa futhi ukhuliswe ugogo hayibo ugogo uvela phela kuseyifamily nje ifamily leyo Nokhuliswa ugogo yini wrong lapho ngoba usakhuliswe iyona ifamily yakho ugogo wakho so mawuthi ulahla umama wakulahla kanjani umama ebekhona ugogo nako ke sekuthi wena waxoshwa abantu obani abantu abaxosha ngoba at the end usuthi futhi ukhuliswa ugogo so there is a contradiction nje eveza nje amanga kulento le ukuthi either ingane elahliwe yaxoshwa abantu abangezona ngisho ihlobo bayoyikhulisa futhi ayikwazi ngisho kubo ayazi ngisho ukuthi kungakephi nefamily yayo ayibazi yabo noma ingane ayilahlwanga ingane yathathwa nje enye amanye ama-family members ayikhulisa yabo not ukuthi ngalahlwe kwi-dustbin mina ngaxoshwa abantu kwi-dustbin usukhohliwe ukuthi uthe waxoshwa abantu usuthi manje ukhuliswa ugogo uyavela futhi ugogo wakhona nangu ugogo kwiqeqe ugogo useshonile sekuvela omunye ugogo futhi manje ukhuluma naye noma nomalume noma obhuti labana izolo kade ngibuke enye ividiyo ekhuluma nentombazane ayibiza ngodadewabo nayo iyisidlwangudlwangu nje intombazane yakhona ithi lo mama lona wasilahla thina wasilahla kazange asikhulise ikhona lo vidiyo lapha emavidiyweni akhe kwi-phone call benze u-loudspeaker wenza u-live wafonela le ntombazane wayenza u-loudspeaker ukuthi kuzwakale ku-live and then bekhuluma ngaye lo mama lo wabalahla now uma ngabe kuthiwa uthi yena walahlwa ku-dustbin kodwa futhi kuthiwa umama walahla zonke iy'ngane uzuzonke ley'ngane wayelahla ku-dustbin kanti zayilingana ley'ngane zazingakanani baningi amanga nje kule story yena wayengafika lahle yokuqala ingane aphinde azala aphinde alahle yesibili uThabani unamanga yo hayi ayonamanga lo mfana
Hayi suka. Hayi leyo meeting le benithi nizoba nayo. Hayi beyibalulekile impela leyo meeting beyokhipha amakati emasakeni. Yona meeting leyo ebizodalula zonke izinto. Mase nje angabaleka ayi-attend lo meeting. Ukuthi ngeke aze ayi-attend vele obaleka. Hayi kodwa yena umeselala yedwa iqiniso uyalazi okusalayo. Yabona yena mayelala yedwa kalali phela nobhaka. Awulazi kahle iqiniso. Ingakho ebohlile nje. Ingakho ebohle kanjena ethi uyawushiya no TikTok. Utheni toxic nini? Ni toxic. Hayi kodwa ngangiqinisile mangithi uyimbokodo. Hayi uvele wayimbokodo emahlombe omfana. Wena xoki indini elikade lithi kuphi la uyimbokodo ephi mina ngithi bengisho lokhu yena afuna ukuze hey uyixoki nawe Max yayisuka la udodwe staff nje kwawena. Hayi suka. Phela ukuthi manje awusazi-ke manje mntwana ngoba phela bengiplanile mina ukuthi kodwa mntwana ngeke nami phela ngifuna ukwenza uManqenza. Ufunani? Nginike le location ngimnike kuManqenza bese liba lihle lami igama kuManqenza lapha ngoba nganginikwe homework ukuthi ngithole le location. Awu lutho. Senifuna ukumnquma umfana hey awunqunywanga nawe ngeke nimnqume naye. Ufuna ukumsiza. Hayi ufuna ukumthela umfana ekhala nge-BM ethi mina ngathengelwe i-BM akuthathwa i-BM manje inkosi ifuna ukumlekelela umfana imthengele naye. Max uyabona ukuthi sibheke ehlathini kwalapho-ke thina ngoba ufuke wathengelwa i-BM wona waba right waphilisa i-soft life shuthi wonke umuntu uzothuka abantu abadala bese philisa i-soft life umfana nje uzojeza ngeke ngize ngidlale nina mina. Kwamanje mina ngishela izono zakho mina ngikutshela ukuthi kube kwadilwa noMax ngaba yikho yonke lento ngabe uthabana kavelanga. Futhi nina senithi umdlalo omuhle uqhubeke mina lelo cala ngilithwele mina ngiyasindwa nguwe location yakhe lo mfana. Hayi asiyilapha. Ukhumbule ukuthi kwamanje umuntu usaprofile kwayena uZondi umuntu ulungisa amarekhodi kaZondi ningayi nje lapha enizomfaka khona ezihlahleni. Ningayi nje lapha. Hayi bona vele ewalungisene mntwana eyawalunga ngempela ngoba hey nami ngiyashayeka izimpi zakhe ezingishayayo kwayimina hey ngiyenzame kodwa ukumxoxela hey. Yabona nje indaba yokulanda uZondi yoku-accommodate uZondi kanje isebenzile kuney'nkabe engasakwazi ukuya ngobuso manje ngoba vele angithi manje unayo i-stop nonsense ngokwakhe but yena kuyamphoqa ukuthi naze zakhe iy'nyawo ayiqonde futhi akakufihli ukuthi mina mntwana ngazi isibhamu since 11 years akabafihleli abantu iyona mpilo abayiphilile leyo but lokho into akayifundile ayisebenzele isizwe i-positive angabe esayidini eli-wrong njengalama-side enifuna ukuba kuwona so asikhande more people abazobuya bengeni kaZulu umuntu awukho umgqomo okulahla umuntu kaZulu ubukhosi-ke into enjalo ngoba ukurehabilitate umuntu yabona mina esayidini lami egameni likaZondi ngisebenzile mina uZondi manje udumile abantu bayamazi ngikhulume ngaye mina amavidiyo elandelana abantu bebengamazi uZondi bebuza ubani uZondi ngakhuluma ngaye udumile manje abantu bayamazi sekusele yena nje kuphela ukuthi abone ukuthi abantu sebemamukele yena-ke naye esayidini lakhe aqonde ngempela. Hayi khona-ke asazozama nje khona ngoba usuku nosuku kuvuka lokhuya kuvuke lokhuya kodwa-ke mina ngatshela abantu mntwana bethi abantu thina siyamazi uZondi njengoba kusondeza eduze nje ufuna ukukunquma wena nje indaba yakho seyiphelile
ngathi mina lalelani la umhlonishwa lo inkosi le ikhonjwe umuntu kangangezwe lakhe angenzeni le muthu yebo ngibuza ukuthi mina usehlule ukuthatha ingane ayise ekhaya kulezi zimo ngoba definitely ngeke kube kuthiwa kambona ukuthi uThabani lento imshayile usehlule ukuthi athi hayi ngizokuyisa ekhaya mina ngizokukhapha njengomuntu omdala ke nje uzenza isilima once iyodwa kuphela i-agenda kabhaka ukuthola ama-client ukuthi kuthiwe unamandla uyinkunzi athola ama-client eza kuye ileyo nje kuphela ukuthi kuthiwa unamandla ubhaka upowerful ubhaka ipower esigodlweni edamini ipower iyasebenza ipower ileyo kuphela ilanguage kabhaka lezi zinto eziserious eyithinta ama-families abantu ubhaka kayingeni loo nto enganayo ubhaka ifamily wayena unayo leyo problem yefamily eyedwa angithi uhlala yedwa emzini eyi-1000 leyayakhayo ifamily yakhe ayikho kuyo yonke le mizi yakhe ngobe eneyithabathaba ey'ngaka zemizi akunafamily uhlala yedwa ney'ngane zakhe eyizingazimbili phela nje uye ney'ngane zakhe yazo-3 uyena ney'ngane zakhe zo-3 abafazi bamshiya yabo so kwayena ubhaka unezakhe nje zefamily yakhe nje ukuthi akasondele eduze kwefamily yakhe eyedwa nje so akahlangani ubhaka nalezi ngeke ubhaka athathe lo mfana amise kubo ngeke akayingeni iy'ndaba zama-families ubhaka uyakusebenzisa nje kuphela ku-TikTok akusebenzisa nje kuphela for his benefit of the clients that is his focus uma ngabe khona umuntu engathi uyaphakama engathi kuthiwe uyasiza ubani athi mshayeli uyitshela ukuthi ubani imini inkunzi la yabo ingakho eshaye zonke inyanga lezi nazo-ke ngoba ugwala-ke zashayeka-ke yabo kunjalo ngeke azamkhaphi so lo mfana ngaphandle kabhaka lokho uma engathola umuntu ongam-advise uthi webhaka awu-overtake umntwana uyabona ukuthi umntwana uhamba kiphi i-direction awumu-overtake thatha lo mntwana umphuthumise lapha niyodlala isikeshi niyoshutha laphana kube ngathi umhambise kubo angakwenza-ke lokho ngengqondo yokudlala isikeshi ukuthi ayoshutha khona ezobuya athi amandla akhe aphakeme unengqondo ubhake uwise ubhaka uhlakaniphile uyabona efuna uku-overtake wena but manje ukhompyutha kanjani nomuntu ongakhompithi nawe ungenandaba ongakwazi futhi ongahlangene nawe wakwala nomuntu ongamazi nokuthi uyalwa ubhaka bamenza lozodi njengoba elwa nabo abakaze bamenze lutho kodwa ulwa nje nabo bonke yabo inyanga ey'ningi ubhakalwe nazo ayikaze emenze lutho mayebona nje ukuthi kunamandla lapha ufuna ukuyilwisa leyo nto leyo engathi nje inamandla engathi lethi direction engathi abantu bazoyithanda leyo nto ufuna ukuyongena lapha ilwise loo nto bese buya nalolo dumo kuthanda nje udumo kuphela ubhaka uyazi ukuthi umntwana yabo le ndlela ubhaka engimdescribe ngayo kuwe mina ngithe ngabadla lo muntu nje exactly le ndlela engimdescribe ngayo uye ngqo angisazi mina uyazi ukuthi phela ngoba nama ngina-reverse ngempela uyazi ukuthi i-story kamfana uyabona ukuthi abantu kade befike beyisitha kimi babempapazela uyabona nje khona ngibuya kubo kwakho uThabani yazi abantu babone manje ukuthi uThabani akasisitha nami and bebeyitshela ukuthi mhlawumbe engabe ngiyamlaya noma ngenze njani
bangifonele bethi ingane ikuthuke kanjena sinike i-address dibana nofana ethi no mina namanje ngisasenenkinga ukuthi benibangani nami ngoba mina ngibangilutho nani futhi ngeke ngibangelutho kwanamhlanje ngisadidele yabona nje nenhlamba ayikhulumayo abantu bethi akakwazi ukuthuka kanjena mntwana uhlobo lenhlamba ufana likhiphele nani zimbili izinto engitshela zona umfana uzokuboshelwa lokho okwesibili uzoyithola isijeze kufanele asithole ngesesintu kodwa futhi ukumfana kwalelo usizo uyalidinga ukuphuma enkingeni abhekene nayo yena-ke unenkinga abhekene nayo but before kube too late umfana ubeyidinga i-chance yokuthi akakazanywe naye aqoqwe njengomuntu so why ngizobabhitha mina kumfana ngisho ulalela ubhaka kuphela umfana yazi ukuba uyaphuzeka ngabe ngcono manje umfana ulalela ubhaka kuphela ayikodwa-ke kube kwasho uyabona ukuthi ingakho noma enza ulive umfana noma elive laphana eseshumi nevuta ey'khipha zonke iy'nhlambi mele kwafona ubhaka nje ulibambe sheshe ucingo yabo kodwa makufona abanye abantu uyayiziba lezo ngcingo ayidrophe aqhubeka athuka inhlamba makufona ubhaka ushiye ulive awushiye ulive ayo-answer ubhaka yabo so umfana ulalela ubhaka nje yabona ukube ubebalalela abanye abantu hayi ubezoyiyeka yonke lento since nje uthinte ikubo wamthinta umzali wakhe kanje ubezofocus umfana afocuse ekulungiseni izinto nekubo kuphela yena yabona nje bathe bengitshela ukuthi hayi ushaye kwazwela kumfana uze wadecide ngisho ukuthi uyakhwitha ku-TikTok si-toxic thina uyibuyelela ku-Facebook but netone yakhe akasafani nalo Thabanade uyena wabuya ngaze kuthiwa ngisho njalo kade ngisho namtshela omunye umfowethu ngithi yabona umntwana la ushaye kwabola uyabona akekho umuntu oshayele uThabani njengomntwana wonke umuntu usho njalo ukuthi hayi mntwana la ushaye kakhulu la hayi ngifonelwa abantu engingabazi ney'nyanga ezinye ukuthi yasisadicide nokuthi siyamiyeka thina mntwana ngendlela uthi yabona sehlela ngezansi angazi noma uzothi ubuhlakani noma yini waqeda wamgona uThabani sekukuye ukuthi uyafunani ukugonwa njengengane kodwa nje thina siyamadoda sibadala sibangaka bengofika sengikhala iy'nyembezi ngiyindoda enjalo ngoba ungenza umuntu ngalesi sikhathi wonke umuntu ey'tshela ukuthi fanele ngabe uyayihlakaza le ngane uyale uyilapho ngisho abantu bengakhala bekhohle bethi uhambela indlela nje seceleni futhi umuntu akazi nokuthi athe ekhathini ngoba ngisho iy'hlole zakhe yifike zasho yabona khona ulive engike ngawungena ntambama angisazi noma phambi kwakuthangeni before leyo video ekuthiwa beniyenza noThabani bafika bempampatheka bebuya kuyena bebizene and ngivulela one at a time kwipanel I took 4 hours ngihleli kuloya live bathi yazi ngendlela ebesicasuke ngakhona sithi uThabani njengoba usiza abantu indlela umhlukumezelani but mase sikulalela ukhuluma sizwe ukuthi awumzondi futhi awuzenzisi umzali ube umzali ngempela and kuyacaca ukuthi uyalifuna usiza upretend ngisho ngithi why kufanele ngipretend ngizopretendelani ngoba kafika ngephutha kimi uThabani so ngebhadi asebenzi thina uTikTok saduma ngingaduma ngephutha mina sengihamba unyaka wonke ngisiza umuntu ngazi ukuthi ingane yesilo ifuna usizo ngiyawuhamba umndeni ngaze ngawuqeda umuntu uyiqambela amanga uyifunela istatus nakhona awukwazi ukuvalela umuntu in as much as wafika ngami eNdlunkulu ngangifunda naye isikole wafika ngami eNdlunkulu ngenxa yokuthi waphuma kwi-TV nje mhla ngitshala ingonyama obi mina kuphele kuney'thombe zokutshalwa kwengonyama iy'thombe ngedwa ngisho iNdlunkulu ayinazo iy'thombe zokutshalwa kwengonyama cause mina engangifacilitate ukutshalwa kwengonyama no-SABC 2 so wayelokhu ephuma kule y'thombe for the whole 3 weeks olokhu udlala ukutshalwa kwengonyama wayelokhu evela wazi kwathiwa ukushuthi ungaseNdlunkulu ngisho sengihamba iy'ndaba zaseNdlunkulu ubela ayiphendule samuntu ozaziyo umuphi lo yenza ngisamkhumbuli
Ikhona le ntombazane eyangenza ngaduma nje ku-TikTok engangihubha ukuthi ayihambe yokwenza i-DNA phela uma ukuthi izalwa ingonyama. Isibuya kodla amahlahla. Ilona phela ngidumisa ku-TikTok mina ngephutha nje futhi nakhona oba manje iyatrenda lesiya story sasigijima ko-1.7 million view. That story nje each episode. So manje angithi mina ngiyawenza umsebenzi on the ground nina nibhizi no TikTok thina siyasebenza emgwaqeni siphansi sisebenza nabantu asiqali namhlanje ngesigcine namhlanje. Manje umuntu ucabanga ukuthi senza lento eniyenza I'm not a content creator ngisemsebenzini. Ngihamba iproblem ngize ngiyoyifika khona umsebenzi wami futhi. Ngale kokuthi ngubani umsebenzi wami futhi uyawubona ukuthi uhamba nanobizo ngoba angiveli ngiye nje sasingesifike koMadlanga commission kube sesingadini nodaba lo senzo namhlanje mawukhuluma kuthiwa ingani usenzo waphike ekhuluma umkhwanazi eqala i-media briefing yakhe wathi uma ngabe intatheli ingayitholi leyo clip azihambe ziye kwi-post la ekhuluma khona nomuntu wesifazane mhla ka-31 May maningasenango nisendela usenze phika uthi uyamazi uKate Matlala. So I've been through this ziningi ama-case namhlanje kuboshwa uNkosi nje uNkosi ade bedla imali yo-Eskom ama-billions. Ayibo asifikanga kalula lapho abantu mangathiwa sibatshela ama-cases esiwa-break out nesiwa-crackayo bengamangala. Kodwa abagreed mntwana amamiliyoni angaka uNkosi ethenga ngawo imoto nje kuphela yazi kade ngibuka iy'moto zalowo muntu. Akusiye yedwa-ke ngikutshela uyabona nina le nto nithatha kancane yama-truck drivers engibhizi nayo nemayini yeyi yabona isaningi izinto enizoyithola lapha nezinye esingatshelile zona thina ukube kuthiwa sasi-create i-content ngabe yiningi ngabi izinto ngeke usizwe sihambe sibhreka ngokuthi ubani uketulo ubani uyabona njengoba sasimisa ama-truck drivers kanje ngecase ka-legend sayithola thina icase ka-Eskom ngoba thina siyilapho abantu becabanga ukuthi siyakwazi sisebenzi ngama-unions ukuthi i-union yenza ukuthi kuyo-negotiate-a ukuthi thina sifuna umsuka wenkinga ukuthi kahle kahle isukaphi leya nkinga ngaphuma ka-legend mina qonda ngqo ka-Eskom ngathi u-Eskom wenza lo legend ube nje ngaqonda Eskom aqonda Transnet ngiwayisa ama-case ephalamende nje ngisuke sengiyiphethe ngigijima nayo bebengeke baphuma oNkosi basazophuma abaningi futhi ukuthi siyapheka ama-case ngeke uhambe usizwa sicula ngakho nokuthi phela izitha zethu thina siyakwazi ukuyikala awuhambe uyihlakaze uyabona nje nawe uyabona mina ukuthi abantu ngimneutralizile mina there's no way ngingathiwa mina uzothi ufuna mina ngey'ngabi because of ukuthi abanye ngimneutralizile I know how to neutralize izitha zami ngiyazi futhi ukuthi njengoba ngikufaka ngapha nje kwethaneli uyohlangatshezwa abanye ngala ngisekho lapho mina sele wedwa nje nenkinga yakho wedwa manje mntwana umfana ngoba phela umfana usebhaceni umfana kaphume endlini akayi ngisho kothenga isinkwa umfana uyabiza alethelwe endlini manje uzophuma kanjani for i-meeting le ekumele aye kuyo angadecide ukuthi ufuna size kuyini ufuna kupruvele mina ukuthi i-address kamfana nginayo ngempela lapha ngiyakubona kwa wena ngathi kusho ukuthi awukhona Wemex ufuna ukungitshela ukuthi thina singahlala eduze komdlo kombane eduze kwesilo nezinto ezibucayi kangaka singaphethe i-intelligence yangempela hayi bese nenzani ingani umngani wakho umfana ubengakaza kunika i-address ona sonke lesi sikhathi seyashifta le ayenginikeze yona nginayo le abekade ehlala kuyo ndiya manje engasayitholi le unale ndiya manje sekufuna le laphana hayi manje uyidlelani imali engane yabantu mfana manje uyidlelani imali engane yabantu ethini akabe ngidle loo mali leyo mina
Ngisho wena ukhuluma 4,000 ngikhuluma yena ngayi ukuthi uyidlelani imali engane yabantu. Iphi? Hayi khona ke intombi yakhe engenile ke ene case abuse bese kwe relationship wazo ayigwaza. Hayi yabona nje lo mfana ngendlela namacala ngayo mina ngazi angiboni ukuthi uyodedelwa futhi make waboshwa. Yazi uzoboshiswa kwayizimali. Angeke Max awungeke yabona nje 4,000 rand wakhe ngifuna umfanela nje wona kusasa ekuseni ngoba ngenze ivideo namhlanje ngamtshela ngathi ngabatshela abantu ngathi hey mina le nto ukuthi umfana ngicelele inkongozelo lapha epage lakhe bengitesta nje umona mina ngifuna ukubona ukuthi yini inhloso yomona wabo. Sengibonile ukuthi bangihlukanisa nenkosi nje ingoba bafuna ngiphile ngenkongozelo nama-cash send mina. Mina leyo mali ngizobuyisela mina kusasa ngoba ngayo isahleli la bayifaka khona. Ngathuka kabi mina umfana uma ngicelela ikhongozelo ethi alenikeleleni uMax Makhaya inkosi yami usosizini alenimnikeleleni ngathi hayibo sengicelela ukunikela ku-TikTok madoda ngidume kanje. Hayi ngathi hayi kulungile ngithobela umthetho ngayikhipha i-account. So manje ividiyo engiyifakile ngibhidize yonke loo nto mina ngashuda ngathi angaze ngilahlekelwe yilutho mina. I-BM lamnali endaweni engihlala kuyo naku angaze nje ngithathelwe lutho. I-4,000 yenu ngizonibuyisela yona khona manje bengifuna nje ukubona ukuthi yini inhloso yalomona wabo. Kufuneke mina ngicelela umnikelo hlukane nozondi ngibuyelo sizini ngihlupheke ebese bona-ke bengisebenzisa ebese ngithola i-1,000 rand cash send. Uhlulwa yini uThabani ukunikelela uma wakhe njengoba uma wakhe exakekile nje ekhaya kuba kakhe ingane ekhaya kubo yena-ke ngoba uyawazi phela ukuqoqela abantu iminikelo nani uhlulwe yini ukwakhe ekhaya kubo? Isona-ke isimbambamba phela sevidiyo engizoyenza leyo mase ngibeka i-proof of payment ka-4,000 la sengithi mina futhi ngizwile isimo sakini ukuthi sibheda ngempela kanti futhi ngizwile nokuthi ushonelwe ugogo mfowethu awubambe nawo. Eshona nini ugogo? Ubone ukuthi eshona nini ugogo? Eshona nini ugogo? Asizwe ngaye ukuthi ushonelwe ugogo. Bambulala ngamatshe. Ushone nje manje emalangeni. Muphi ugogo? Muphi ugogo? Azi ukuthi yena muphi ugogo ngoba lo munye ugogo naye bekhuluma laphana engathi udadewabo waloshonile lo bekhuluma. Banake. Angazi ukuthi uyena muphi wakhe lapha. Manake ugogo. Ukuthi ngigcine ngifuna into yokuqala nje ngidiscoverla lo mfana ukuthi unamanga ukuthi walahlezelwa. Ukhona umzali Max nje mawuhlanganisa ngengqondo yakho. Ukhona umuntu wesifazana ongavela asukela inkinga zidlalele kude aone umuntu amlahle zalwa kuze kube manje afune inkinga nje ingahlanganisela uthazenze zakhe athi uThabani uyamzala uThabani umhluphe kwaze kwamanje ophila ekhanda. Okwesibili contradiction-ke mntwana mana-ke ngiqale ngiqedele nje ungakayiveze yakho. Okwesibili umama lo yami mina ngithe mangifika kuye ekhaliso udaba likaThabani wakhala ngingafiki ngisho kena wathi Nkosi yami semphinde ngizothetha amacala kaThabani kanti mina ngihlangana naphi ngoThabani ngoba uThabani uyasixoxa up to now izitori kaThabani teenage efuna ukuyibulala amaphoyisa ezedingiswe yonke le ndawo ephucwa ama-social worker lo mama ingane zakhe bona uThabani bathathwa abanika umamkhulu wakhe baphinde babuyiswa axolisa wona lawo ama-social worker emphuce wona baphinde babuyiswa wayehambela uThabani esemdala efuna i-soft life ngoba behamba nabantu abahamba ngey'moto yena uThabani 7 years ago nogogo lo kade khuluma ozala uma kaThabani omlahle ephindelela uma kaThabani
uyena walokhuza ugogo wamthengela iy'nkabi ubhuti kaMakaThabane umalume kaThabane wamthengela iy'nkabi ethi uzobulala yena umalume wabaleka watholakala lapho kune-community ekwazi ukufakaza lokho. Ethengela umalume iy'nkabi. Ugogo ethengela nje laliqale khona ukuthintela lathinteka ubhaka amanga lento ubhaka ayi ngangithi mina uzomtshela ukushuthi-ke angazi-ke wabambeka ngazi wabambeka kanjani nami bengithi uzomtshela ngithi wena olaziyo udaba ngangithi uzomtshela but mina into engangifuna ukuyi-achieve kuqala ukususa i-threat eduze kwami la kuzothi uThabani mayelimala kuthiwa ithini esimlimazile cause ube sethintelethe igama negama laZondi negama likaButhelezi ngedama leNgonyama. So mina bekufanele isizwe sibone ukuthi anginanxa mina noThabani akasuke nje eduze kwami futhi kuyaphela lapho ukuthi baqamba amanga noma bakhuluma iqiniso but bese ngikwazi ngoba kwaNkulumo yena ibicaca ukuthi ayinakhandani namsila why uzoqhamuka usuwumuntu ophika kade kuthiwani kuqala ngegama lami uzoqhamuka sekuthiwa uyaphika wena ukuthi wakhuluma wabatshela ukuthi mina ngiyaduka ungaqhamuka nje igama inkulumo isiyehla nje emoyeni kade ivelephi. Ileso sizathu-ke mntwana nami esivele sangenza ngangalwa kanti mina ngumuntu ojwayele ukulwa and mncane lo mfana and ubhaka mfana nesabi kodwa kulokhu ngikhethe ukungalwi ngenxa ukuthi ngibonile ukuthi njoba mina vele ngiseduze kwalabantu bonke labantu abathintwayo la uzothi mayelimala lo mfana ebese vele iy'nsolo zonke zibheke ngabo kodwa ngaleya date mntwana kuthiwa wena igama lakho lingene ngoba mina bengiphika and then kufakaziswa ukuthi waze wafona ngikuyikhole leyo nto leyo leso statement samanga kodwa njoba ngisho ukuthi bengekho ready uku-arguisha nabo ngoba bekuzolidela ekutheni ngize ngigcine nami sengiba ne-enga yabo sengilwa so ngavele ngadecide ukucula leya nto leyana mntwana isukela ekutheni lo mfana uthi mengabe ethuka amakhosi abesethi lezo zinto athuka ngazo amakhosi uzitshelwe yimina ne uma ngabe ethi uyitshelwe yimina bese ngimbuza mina ukuthi ngikutshela kuphi ngoba wena ngikwazi nakuthi kuthiwa ufika manje unakubhaka ufika manje usifica siyiphilela nobhaka nakuthi kuthiwa usifica sesiyidumele kudala sayidumela thina so wena ubumbukaphi njengoba sengizokutshela izinto ey'jule kangaka nje usuclaim ukuthi zonke izinto iy'tshelwa yimina ulanda amavidiyo akudala izinto ekade kwadlulwa kuzo nabantu bakhohlwa lezo zinto nami ngaxolisa kwakhohlwa wonke umuntu waba right ngalezo zinto usulanda lezo zinto manje uzoyivusa manje khona kuzobe ngazi ukuthi ngempela abantu bezovukelwa yileya enga ekade yabohla now uthi mawudelela abantu udelela amakhosi uthi izinto uzizwa ngami ebese uthi mina izinto ngizizwa ngumntwana wasendlunkulu ogama hawu uthi uThabani mina ngatshela yena ukuthi zonke indaba zasedlunkulu ngangizizwa ngomntwana uLondicare uthi mina ngangimtshela lokho ngithi mina angikwazi nje wena bengikutshela kuphi because mina even ngisho ngesikhathi sazo lezo ndaba lezo ngithenda kuthiwa ngiyafunwa all over ngonile ngithuke isilo umuntu engangendlisha naye lezi zinto lezi kwakuwubhaka uyabo uma ngabe kwakhona izinto engangingayixoxa mhlawumbe ngangingayixoxa nobhaka ngikhungathekile nami ngifuna usizo ngoba ngijahwa ngapha nangapha ubhaka umuntu engangendlisha naye lezi zinto lezi wena sasingakwazi nokukwazi uvumbukaphi uyabo ilapho-ke la avele athi khona
ubhaka wamtshela by the way wena mntwana esikhathi ufona ngangikhuluma nobhaka efonini so ubhaka utshela lo mphathi ukuthi hayi ubofakazisa ngaleya ndaba yokuthi uLondike wamfonela ebusuku eduka efuna ukuya kwaZondi eduka ehamba namasosha so lo mphathi usefakazisa ngalonto usethi uyaphika ukuthi wena uyaxhumana nomntwana uLondike ngithi mina angaze ngikuphike lo kodwa engikuphika yilo ukuthi indaba ngizithola ngayo indaba zaseNdlunkulu ngizithola ngomntwana uLondike angangakuhlaza lawo nalokho ukuthi wena ngakutshela ukuthi mina ngiyazana noLondike angaze ngikutshele wena ubhakwazi leyo nto wena ngaze ngikutshele lo ilapho-ke la wavele wathi khona uyakhumbula ufonelwa uLondike eduka namasosha beya kwaZondi ngithi mina lo ngiyakwazi ufuna ukuthini ngabo angithi phela ikona-ke lokhu okubufakazi bokuthi wena vele uLondike uyazana naye futhi uyena okulethela indaba ngithi ukuthi umntwana uLondike wangifonele exakekile bedukile befuna uncedo kuhlanganaphi nalento oyishoyo ukuthi mina indaba ngiyithole enkulu lo nto uyihlanganisa kanjani leyo nto leyo langena kanjalo-ke igama lakho-ke bethi wena ongitshela mina ngatshela bona ukuthi iy'ndaba ngizizwa ngawe yabo ingako nje ngamangala uma bengasayisho leyo ukuthi sasithi thina uMax iy'ndaba uzizwa ngawe ngamangala nje ukuthi abasayisho ngani leyo wayesebethi sebebala le yamasosha kuphela bengasayisho la isuka khona indaba kuze kufika kule yamasosha indaba beyingasuki lapho le yamasosha babeyidonsa nje beyigrebha befakazisa ngayo benza ibo ubufakazi bokuthi mina nawe siyaxhumana uyabo yasuke yangena nje nginobhaka kuyicall ngithi bhaka angicela udrophe kancane ngizobuyela kuwe ngisa-answerisha umntwana la usenkingeni bayibamba lapho but wena usukhohliwe nima usho njalo sisiyaduka ukuthi ubhaka ubevele engangifuni njengoba usho nje ukuthi wayethini ngami nangesikhathi kufanele uze eThekwini uzodibana nenkosi uZondi ngoba phela kwalokho bese kuyi-security threat kwalokho ukuthi ukusho kanjani kumuntu vele omazi kahle ukuthi uyisitha angazi ngisitha kuye makwenze njani ngoba mina ubhaka bengingamazi futhi ngingenandaba no ubhaka hayi ukuthi bewuyisitha kuye bekuwumuntu obejwayele ukuthi uma ngabe nakhona lokho kwenzeke kakhulukazi nje ukuthi nami ngize ngibone ukuthi ubhaka amthandi uSisilondiwe angazi ukuthi indaba mangibona ngaye nje uba umuntu nje oba negative ngaso sonke isikhathi yabo yinto leyo nami ngiqala ukungigqamela after lelo langa leyo call leyo because even nalo lelo langa lelo njengoba ngithi kwaqama nje after lelo langa uma ngabe ngibuyela kuyo ubhaka ngithi mina bengisazama ukulekelela la umntwana ngifonela ngisho ama-bodyguard enkosi ukuthi ngibone ukuthi ngiyawathola ngikhona ezokwazi ukuthi umntwana mangabe eduka ama-bodyguard azokwazi ukumhlangabeza ubhaka-ke njengoba ngithi kwangiqamela after leyo call because i-respond yakhe ithi wena ucakwe yini wena uhlushwe yini wena nalo sisi lona ngiyawubona ukuthi lo sisi previously ngithi mina after leyo call ila kwavele kwangiqamela kanti wayevele ejwayele nje ukuba negative mangithethe igama lakho abe umuntu o-negative kodwa nginganaki uyabo ngabe senginaka after that ngithi mina umuntu wesifazane lona and usenkingeni ubelulaye khona ufuna indlela isebusuku manje ubhakuyisho kanjani le sengiconcluda nje sengingedwa yabo sengi-analyze ubhakuyisho kanjani lento kanti umbangisani ubhaka lo sisi lo because nangazi ukuthi umntwana waseNdlunkulu and ngangijwayele ukuhlezi ngibone ephila nomdlokombane lo sisi lona ehlezi ehamba nomdlokombane
ngisibambisane lo sisezakhulume kanje yabo then ngaconcluda lapho ukuthi ayingene ubhakasha ukuthi akamthandi lo sisi njengoba ngaze ngakutshela-ke I think nje emalangeni zengakutshela ukuthi hayi lo muntu uma ngabe ufuna inamba yakhe ungakhululeki kakhulu kuye inkosi uzondi imsusa kuye inkosi uzondi ayifuni yona ukusondela kuye yabo so befuna ukucontrol inkosi uzondi aphinda control mina ileyo-ke impi kaBhaka maneneke umfana ngoba manje ayisathathi le direction ebenicabanga ukuthi izoyithatha into mina ngibuye emndenini manje kuney'nhlelo ey'ngale kwalento yale mpeni ilwayo nina uyayibona nje ukuthi yaseyikhotheni ngempela le mpeni ilwayo njengamanje kunezinto ey'ningi ey'thinta impilo kamfana kusemnandi mase kunje kahle ona mntwana into yenzayo njengamanje I think usuyamsiza manje umfana ngokubuka kwami usuyamsiza manje as much as exposile kodwa personally yena empilweni yakhe usuba usizo kuye engicabanga ukuthi sekuhambisana nokuvikeleka kuye anganoma umntwana uyangitholani usuba usizo kuye okuhambisana nokuthi abe more protected because angifuni uqamba amanga mina mntwana ubese engqupheni yena umfana ngoba uthinte kakhulu futhi kanzima so usuyamsiza nje manje engicabanga-ke ukuthi angeke mina ngithi urongi uright impela ukuthi umsize sonke sasizakala yabo I think mina ithatha i-direction e-right mangabe uyamlekelela angazi ukuthi noma ikona yini loko mntwana kodwa mina ngibone ngathi nje ayi umshayile mina ngibone ngathi lokho-ke ngoba yabona nje for the mere fact ukuthi uthi yena whether unamanga noma ukhuluma iqiniso uma ethi walahlwa uyafisa ukummitha lo mzali ake siqalele lapho ukuthi uqamba amanga noma ukhuluma iqiniso noma ubefuna ukuzwela noma kunjani asiqale lapho ukuthi ufuna ukumitha lo mzali ake siyodibana khona siyohlala kwi-truth commission leyo-ke size sazi ukuthi inkinga ikuphi ukuze usizakale ngoba akusizwe max ukuthi uthi unenkinga ucabanga ukuthi wena uzoyikhukhula phezulu inkinga ngoba izolokhu ivukile njengoba ivuka uyabona thola umsuka wenkinga yakhe ngoba besides phela ingane yonile lafana wonile ngishayela kuthi uyaboshwa but still indlunkulu usayingcolisile endlunkulu icala lakhona linendlela yayo echarge yakhona ayifani namaphoyisa lawo uya-understand futhi ngeke lize lidedelwe uma ukuthi senike naxoxa nanozondo wakutshela uya-understand ukuthi ngakhuluma naye and utheni kumina yena-ke so akusile icala elincane leli li-serious ngale ndlela but icala ngiyalibona because into engihlukumeze kakhulu ukufika kuma wakhe akhulume yonke lento engikhuluma ngibuye ngingekho right max angifuna ukuqamba amanga ngibuye ngidistebhekile emoyeni sengqondweni nayo yonke into ngebhadi-ke lo muntu enguyena ngine-responsibility ngumzali mina uya-understand futhi ngisho ngingasemzali ngumzali kwisizwe kufanele ngiqinisekise ukuthi u-right but inkinga into engiyibonile kuyena angathi akayiboni lento yena ubona ukuthi hhayi shuthi ziyakhala kuliwe kwenziwani angiboni ukuthi uyabona nala bantu abacabanga ukuthi banendaba naye abamthathe bamise ekhaya ngoba ingane limele into ekhona la mntwana zimbili izinto ezenzakalayo la because mina the other side of him ngiyalazi futhi ngilazi njengoba ngizazi but the other side lelo lithintile wena ilona-ke ngingalazi into eyenzakalayo kunani ebona
ukuthi ngizwa mntwana ukhathile uthi into eyenzakalayo kwenze njani into ekhona la angithi kunamasayidi amabili kwempilweni yalomfana. Kunaleli sayidi leli mina engilaziyo leli likabhaka leli lomsangano lokuba umkhofu enziwa ubhaka. Bese kuba naleli sayidi leli olithintile leli lempilo yakhe personal yabo. As much as lelo sayidi olithintile lithinta inhliziyo yakhe nengqondo, kodwa usewumkhove leli sayidi likabhaka. Leli sayidi lokusetshenziswa ubhaka nelokulalela ubhaka nelokulwa izimpi kabhaka. Ilona sayidi elisambusa kakhulu mfana. Uphando lukabhaka ilona olihamba phambili kuye ludlulo lwefamily. So into engiyibukayo mina kunzima ukumsiza njengamanje lo mfana uma ngabe esasebenzela ubhaka ngalendlela esasondelene nobhaka kanje. Kunzima kakhulu ukumsiza ngoba uma ngabe enobhaka lento iba yimpi ekufanele wena ulwiswe ngoba nawe uyamlwisa ngokwenza lento. Kodwa uma ngabe eyedwa uyalazi iqiniso lokuthi umthinte ngqo empilweni yakhe ngqo osizini lakhe ngqo uma ngabe yedwa. Kodwa manje lelo sayidi yakhe elivuka eyedwa alinawo amandla kuye because elinamandla ileli likabhaka. So inkinga ekhona la kuyo yonke lento, inkinga kuyo yonke lento mntwana akuyena umfana ubhaka. So manje isolution yayonke lento fanele itholwe kanjani isolution uma ukuthi ubhaka phela ngoba umfana mayeboshwa ubhaka uzobe kuphi? Ingakho into azoyenza ubhaka into oqala azoyenza ayithi ngicela mina ngoba ngiyamazi into oqala ubhaka azoyenza la uzothi bayebona ukuthi umfana i-reality isiyamnqoba because wena mntwana kumele ungahlehli yabo kumele ungahlehli kulokhu yabo nje la umthintela emncane ngakhona kumele ungahlehli and uma ngabe ubhaka esebona ukuthi i-reality iya ngokumshaya umfana iya ngokumnqoba into azoyenza ubhaka uzokhipha i-instruction kumfana izothi i-instruction mfana okwamanje ungabisalithinti igama lami emavidweni akho nako live bakho ungakhulumanga nami and mina ungenzi lutho ungashayi bese uthinta negama lami singakhulumanga. That is uma ngaba akayitholi leyo instruction leyo iyona instruction asazoyithola. Uba usebenza kanjalo nje akumekusisa kwamafinyelana uma ngabe reality seyikushaya uyakulahla uma ngabe reality seyikushaya ufuna ikushaye wedwa ingakushayi naye. Yingakho mina ngithi umbono wami uthi uyabona leli sayidi okudla ngalo mntwana ungasaliyeki kudla ngalo ngempela futhi uliqinise ngempela cace nje ukuthi umfana kumele ahamba yo-accounta umfana kumele yabo nje ngizwile engathi kuzoba nizokwenza umhlangano nefamily yakhe. Yabona lowo mhlangano loyo iwona ozothela iy'thelo zangempela loyo. But yena uhlulwa yini njengomuntu omdala ingane ukuthi ayithathe kuye ekhaya njengamanje? Shuthi umkhovu phela manje lengane uma ngingathiwa njengoba ikhuluma into ezibuhlungu kangaka ngisho bekuthiwa ibiqamba amanga.
njoba ikhuluma izinto ezibuhlungu kangaka yena ngisho igama lakhe selithintwa kangaka yena kuthinta kuyena uselfish kangaka lowo muntu because uzwile phela ukuthi umndeni uyahlangana ngomhla ka2 May yena sehlule ukuthatha ingane ukuthi athi uzomyisa ekhaya